O le taeao le To'ona'i le ana amata ai o na tui I mea tau mālolosi ma pomu whaatonu I ni osofa'iga I le ea a Amerika Isarā'elu ia nisi o nofoaga ma ai o le atunu'u o Iran e aofia ai ma lona Laumua I Tehran. Ua whaia le nei osofa'iga a Amerika Isarā'elu ina ua le maua se tonu I talanoanga I le asfarele taluai I le vā o Amerika ma Iran e whaatatau I le polkalame o mea tau niukilia a le malo Iran. Whaalia ai le Palestine Amerika o Donald Trump sa tumau peo na musu le malo Iran e aofia I a lana polkalame o mea tau mālolosi whaaniukilia. O osofa'iga nei e wale le tau o Israelu ma Amerika ua whaamao nia mai le fasiotia ai o le sa avea ma taitai whaale lotu o le atunu'u o Iran o Ayatollah Ali Khamenei. O se tūlanga ua whailo mai alo ia e le malo Iran e awala iana whaasaralaunga I le Aso To'ona'i. Whailo mai whaile Palestine Amerika e whapea e toa fast furu walu le awhainga o taitai si nia o le whainga maloa Iran e aofia ai mo lo lātou taitai whaale lotu na mari liuios whainga nei talu o na amata I le Aso To'ona'i. Whailo mai whaili poti e lau whaasara lau le whaitau fia se lau o istangata Iran ua fasiotia ai I osofa'iga nei ale malo Amerika whaapea ai ma Isarā'elu.